Khorang Lembucharra ni Fishery College khlaijakha International Conference Rasi 2022 Fish Festival te Technology Exhibition Panda o narwai okra ongai manjakha hasteni amontri Prem Kumar Riyang te Manipur hasteni Fisheries Minister HK Singh Obo haikeno panda o narwai ungoi manjakha MLA Krishnanand Das te Assam hasteni Jasingfa Ecotourism Center ni ozama Nobukishur Gogoi no khoboi kubun ozama rok Ashalni Pandawa Tripura hasteo kuchuk beremni akes khlaimung bahaike bang ruwaiti shawai manai obonoto yewan shumung na hareitongo haste hapanghane shakha hasteni amontri Prem Kumar Riyang International Fisheries Festival or Seminar Rasi Seminar 2022 Rasi International Fish Festival 2022 यह आज का प्रोग्राम है। सर आप कहाँ से? मैं त्रिपुरा से। पूरा